bay aing ti isuk tadi parap. Kuan gede kan lah kumpulkan. Disebab kena deh. Duh, ngalan cukup capek ujurnya. Yang istirahat. Ada siana inu ngeplak aing. Nyeri tuh. Orang dikeplak. Ngusap lah. Bob saya kan dek. Ngalau masih ano, jelekan sa kurang no. Cukup ketinggalan di kebun. Aduh, maha. Aing pau pisan bae, Jukut tuh ke bawa. Soalnya aku yang belikan ngalah deh. Going to get it up. Ih, saya sih. Sia aing getek. Jelas ya mah. Aing masih tabiing tadi parapan, Jukut tak ketinggalan. Sabarnya tabiing. Sabarnya tabiing. Aing mah Jukut tak ketinggalan. Benar tadi parapan. Sebabnya deh. Tadi parapan, sabarnya tabiing. Kita udah ngalah deh, Jukut. Bob ini nah, Bob. Iya, tabiing tadi parapan. Do dewek do panggil aku Jukut di situ do. Di kebun kurang do. Kebunnya jauh tuh. Tuh deket. Nenek mah. Lengan cicing cepet. Usal-usil baik. Besok lo nyana. Cicing di lengan cicing tuh. Dewek tuh banyak aku Jukut di situ. Oh, guys, kurang dewek. Kebunnya di kebunnya. Gen. Lo banyak tanya. Cokot. Mana mah? Cokot. Itu. Sini. Terus tuh kayak dirinya. Coba. Ada, sana lompatan. Tabraknya lah. Aing keur ngababrak si Inu. Atau udah lompatan nyerinya tonggong ditabrak sama. Ini kupon si Bob. Kenangan kebun si Bob. Jadi tuh kebun si Bob nak. Nyaho, kenangan. Nenek nyaho kebun si Bob.
Ay mau tanya kebun si Bob iya. Anu sepakat ya. Aing nang kebun si Bob temu-temu. Bro, Dende. Kebun si Bob. Lah milu bajang orang kan kebun si Bob. Gas kan. Elok kas ini sih dok. Orang geus jangan kebun si Bob temu-temu. Simbop nanti. Tadi dia. Bob. Ji malah molor. Dak itu sudah sumbang. Nih jukut na. Nenek mah. Bob orang tanya mau kebunnya nah. Naon tuh Bob, yang naon? Nang jukut na ketinggalan nyuruh siya. Dodo. Kebun itu ketimu. Duh. Abut, kadi. Naon? Eta Bob, nyuruh si abut bae. Percuma mau nyalon kebun aing ieu, mal katimu ku si abut ge percuma, kuduna ku urang. Kayak nyuruh si abut bae, kayak mau dijukut. Nenek daek disuruh ku urang ngalah jukut. Kayak kurang diupan naon hitung-hitung meuli jukut ka dewek. Oh, Aing daek ngajukut tapi diupahan oh. pokona mah pangmalikeun jukut. Ieu duitna. Bom. Sudah, semangat. Kang ayo. Heeh. Ji, jukut kayak pisan geuning. Cing asih ending geuning. Ding, sakenaha? Kaduna bae kunaha. Ding ieu ke borsa sih. Ieu jukut teh kayak pisan. Buku nanya, saya kan itu emang. Saya kan di abud. Mau asakan dia tak, gini mah mau asak gitu kan di si emang ini. Disuruh sembok, disuruh ngajukut dindinya. Kade duitna, kayak aing ngalakeun jukut tuh sakit tuh, kang ayah. Kade duitna. Ya, tuh duitna. Iya. Heeh. Oh. Ya jersakna. Oh. Gue cicing sedikit tungguan kayak orang ngalana. Ayo budak, kenara deh. Dak, cukup tuh simbab jalan bae dak. Naring kapisan. Wah, kita mah cukup tuh simbab beak kita mah. Geus menang jenuk can, seujur. Sabar atuh. Ikur ngalaan gi. Paling pulihkan saya kasih embab. Yo, ngetri itu bawa yuk. Makasih ya. Oh, berkali itu. Oh, makasih ya. Yo, keboreng teh di ditu. Teh naon sama. Aduh, bener pisan. Aduh, balabu pisan. Labuk, abud, labuh. Aduh, bulat pisan. Ciri-ciri kebun orang mah ngajukutan di ditu. Ilok deh. Di dek mah terpercaya, dek mah nyawa sih kalak lain. Orang gak datang, kalak lain. Itu nyawa tuh. Dewek tuh nyakuban orang. Itu si Abud. Ndek. Siap, menang jukut na. Ya menang. Tahu tik pisan jukut teh. Dan tanggung-tanggung ngalat teh dewek. Si mbak
kan jukut tak kebun dewek nah. Mulai jukut dewek di bukan sa tipisan. Si Inding. Sindinga tuh dindi sindinga. Itu Didi tuh si Inding nak. Baik-baik dibobodo ko si Abud. Awal-awal atuh duit nak. Paling pulikeun lah. May orang diisok jadi parab. Parunya benak. Sadaya kan kabobodo. Bobodo naon? Teteh si Abud jukut na kebunnya Nah bener. Orang tadi nyulukeun na kebun dewek. Yan do gan minum. Rio ini. Bel. Dio. Bahaya tuh nya. Naon itu budak rame ujur geuning budak. Eta teh kebon aing sama dialaan. Bob nu jukut mama si Inding. Kabenar ya. Satu sok ngabobodo. Nu ngala jukutna masih ending. Sarwana ning si Abud jukut. Adah, aing kabur ah. Abud lebok. Sarwana nya ini nyokot jukut. Rajang bagi rajang. Astaga. Itu sending lompat. Baik. Inding, siang dong, Inding. Inding, siang.